F'xifer ta' kriżi, tħassib serju dwar in-nuqqas ta' infermieri u carers kemm fid-djar tal-anzjani kif ukoll fis-settur tas-saħħa. Dwar dan tkellmet ma' Net News Diana Micheli, responsabbli mis-sezzjoni tal-Kamra tal-Kummerċ li tirrappreżenta id-djar tal-anzjani. Qegħdin nipproponu illi kemm in-Nursing and Midwifery Council ikollu full-time nurses illi jagħmlu l-assessment tagħhom tan-nurses sewa, ħalli il-proċess ta' Third Country National Nurses pereżempju ikun iktar maġġel milli kif inhu bħalissa. Qegħdin nipproponu wkoll illi l-Gvern jippromovi s-settur biex kemm nurses li għandna b'Maltin jerġgħu jmorru lura għax-xogħol. Għandna bżonnhom, speċjalment f'dan is-settur. Il-Kamra tal-Kummerċ qed tappella lill-Gvern biex minnu fih jiltaqa' mas-settur privat sabiex tinstab soluzzjoni mill-aktar fis għall-qasam tas-saħħa. F'istqarrija, il-Kamra tal-Kummerċ spjegat li sal-lum Malta tilfet il fuq minn 600 infermier li marru jaħdmu fir-Renju Unit. Aktar minn hekk, biż-żieda qawwija ta' każi ġodda pożittivi ta' COVID-19, numru ta' residenzi qed iħabtu wiċċhom ma' pressjoni bla ebda preċedent. Bl-impjegati eżawsti kompletament wara sentejn jissiltu mal-pandemija. Għaldaqstant qed issir proposta għal aktar staff full-time u li l-Kunsill tal-Infermiera u l-Qwiebel jingħata aktar sosten sabiex ikunu jistgħu japprovaw u iħadmu aktar infermieri barranin biżjed ħeffa. Dan filwaqt li l-ħaddiema barranin ikunu offruti termini ta' residenza aħjar, prassi li diġà qed tiġi implementata f'pajjiżi oħrajn Ewropej. Il-Kamra tal-Kummerċ proponit ukoll sabiex il-Gvern joffri aktar inċentivi bil-għan li dan is-settur jattira aktar infermieri lokali sabiex jibdew jew saħansitra jirritornaw għal din il-professjoni. Dan huwa settur importanti, għandna public-private partnerships fil-care homes sewwa u jekk aħna qed ngħinu s-settur privat qegħdin ngħinu s-settur pubbliku. Fl-aħħar mill-aħħar il-privat qed jgħin il-pubbliku wkoll. Diversi care homes privati mhux biss jipprovdu servizz lil klijenti privati, iżda jinsabu wkoll fi ftehim mal-istat u minkejja li jipprovdu sodot li jekk ma jkunux għas-servizz tagħhom ikunu qed jiġu meħuda mill-Isptar Mater Dei, jinsabu f'battalja sħiħa mal-istat innifsu kif numru ta' ħaddiema qed jittieħdu mill-privat sabiex jaħdmu fis-settur pubbliku. L-uniku assistenza li nataw lill-operaturi tal-care homes kienet grant waħda li natat lil dawk il-persuni li kellhom joqogħdu taħt lockdown komplet bejn April u Ġunju tal-2020.